Okay, so sebelah aku ni ialah sebuah kereta BMW iX3 Final Edition. iX3 ni kalau kita tengok betul-betul, dia ialah fully electric, single motor, charging speed dia ialah 150 kW untuk DC, dan untuk AC ialah 11 kW. Range dia dalam 461 km, horsepower dia dalam 268 horsepower. Torque rating torque dia 400. So, pada anda yang tengah mencari kereta BMW SUV elektrik, now is a good time for you to buy. I tak ada banyak unit, aku rasa ada dalam 4 biji saja yang tinggal sekarang ni as of today, 21 hari bulan. So, if you see this video by today, then you're getting the latest information. Kalau kita lambat sikit, I'm so sorry lah. So, okay, dekat sini apa kita dapat tengok, dia punya wheels dia, original rim dia ialah 20 inci 20 inci EV dengan wheels dia M Sport punya wheels lah. Belakang configuration tire dia ialah 275 40 20. Untuk depan ialah 225 45 20. So kepada you all yang memang fikir tentang nak cari kereta SUV elektrik BMW, ini salah satu kereta yang you boleh consider. Tengok boot space dia, boot space dia besar. Charger kita bagi dua charger lah. Satu kita bagi charger ialah AC charger. Charger dia macam ni. This is AC charger. Dan kita ada bagi juga kabel untuk you charge in public for AC charger. So benda ni kita bagi sekali dengan kereta. This thing itself cost you almost 2,000 ringgit. Tapi we give it free we give it free. So kalau you tanya saya, berbaloi tak pakai kereta elektrik? Boleh ke kita pakai kereta elektrik? Boleh je. Kalau you nak pakai kereta di sini, kalau boleh, you ada charger dekat rumah. Charger you tu kena ada wall box charger lah. Kalau boleh install wall box charger kat rumah, sama ada single phase atau 3 phase, boleh pasang. Advisable to have charger at home. Number one. Number two, kalau you tak treat dia as primary car pun boleh. You nak treat dia as secondary car pun boleh. Kalau you nak travel jauh, boleh, tak ada masalah. Most of the time, kita akan pakai charger dia. Kita pakai yang charger yang kita pakai tu ialah AC charger most of the time lah. Kita akan charge kat rumah. Kalau emergency atau you travel jauh, baru you pakai DC charger. Kalau sesiapa yang belum pakai kereta elektrik, you akan a bit nervous lah. Kau rasa macam kat mana nak cari charger, lama ke charging dia. Usually DC charger ni sekejap je. It'll take you about 10 to 20 minutes the most. And you tak akan pakai kereta ni sampai zero. You akan pakai paling busuk pun dalam 30% lah bateri. Then you akan start charging. Mula-mula tu the first few weeks atau few months tu, you akan rasa macam you nak the battery to be 100% all the time. Lama-lama as day goes by, you akan know how to manage your usage. You akan reduce the charging. You akan mungkin you tak charge 2 hari sekali charge atau 3 hari tu sekali charge. So that's how it's supposed to be lah. So far kita tak ada dengar lagi lah customer complain charger tak cukup range ke apa ke. Depends on the way you use. Kalau you jenis heavy usage, you need to plan. You plan your journey where you want to go. Because chargers are everywhere. Salah satunya Abi tunjuk. Charger kat depan ni pun tak ada orang pakai lagi. Kita tengok dekat sini, kat depan ni kita ada DC charger. Kat tepi kita ada AC charger. Dekat atas tu pun ada juga DC charger. This is in balakong punya area. Tengok kat situ kan. Kat atas ni, sini pun ada juga DC charger. So, banyaklah. Sebelah ada DC charger. Dekat sini ada AC charger, ada DC charger. Banyaklah. It's everywhere lah. Okay. So, pada anda yang ingin tahu yang lebih dalam tentang kereta elektrik atau masih ragu-ragu sama ada boleh ke beli ataupun tidak, boleh datang ke showroom, jumpa saya, kita akan explain atau kita akan tengok apa yang I boleh suitkan you punya needs. But for now, promotion untuk kereta ni memang sangat-sangat berbalik. Harga asalnya RM320,000 dan this is going for RM265,000. It's a lot of discounts. Only 4 units left. Alright? So, jumpa lagi. Assalamualaikum.